aho twasanze urugomo ruteye ubwoba. Bamwe mu baturage twasanze hari icyo babivugaho. Yewe namugezeho nsanga bamukubise umuhoro inyuma hano mu mutwe, nsanga bamukubise ibyuma hano ku maboko. Abaturage bo muri aka gace bavuga ko atari ubwa mbere ibi ngibi babikoze. Si ubwa mbere, si ubwa kabiri, si ubwa gatatu. We ni umuntu. Nyuma y'uko uyu munyarugomo afashwe bamusanganye ibyuma agenda ajombagura abantu. Hariho n'ikindi kintu noneho. Wenda dushobora guhura hano tugatongana. Sibyo tugatongana nkagutuka cyangwa nkagukubita urushyi. Urumva ariko ibyo bigashira ukagenda. Naho kuvuga ngo ugenda n'ibyuma utukura abantu. Muri mugasanga umuntu ari umuntu koko. Icyifuzo dufite nuko bamufunga burundu ku buryo atazongera gufungurwa. Kuko ubu niyo yafungurwa noneho abantu yahera ruhanda akabamara. Uyu mugabo ukekwaho urugomo ngo yaje gufatirwa ku muhanda aho yari agiye gutega imodoka ngo acike. Nese umuntu utegera abantu mu nzira akambura abantu yarangiza ntatinye gutega umuntu akamujombagura ibyuma nka kuriya. Ikindi kandi ubu nuko ari bwo gufashwe, si n'ubwa mbere bamufunze ngo agaruke, si n'ubwa kabiri. Icyifuzo dufite ni ukumuhezamo burundu. Akimara gufatwa yagiye yigamba ngo ababigizemo uruhare bose ngo nagaruka azabahitana. Rero ngewe icyifuzo cyanjye ni ukurenganura izina umunyarwanda uwo ari we wese, ntabwo mvuga umwe. Niba uyu munsi mu Bukomane habonetse uwatemwe, uyu munsi mu kagari ka Bukomane nanone mu mudugudu wa Nyakayaga hakabonetse uwahohotewe agakubitwa aragiye, urwo rugomo nirwo tutagikeneye. Ntabwo urwo rugomo rukenewe. Ikintu dushaka ni uguca urugomo n'igisa n'urugomo, kandi bakihuta bakagira gute ubuyobozi bukabakurikirana bakavuza n'abandi barengana bararenganyirizwa. General Sekamana Olivier, BTN TV.